Kumakasing sampajan na tawi dega ga maciko-ciko dega ga mapalay nule loki palle tawi mak baluki tapi makadade angke sampajangi inna sholata tanha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal khadirun ittaqullah haqqa
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang hadir, alhamdulillah sifato isukuruki pamasena pungala ta'ala iya angkewe nawiriki ritujunna ye watwewe podo na pananunga mana pungala ta'ala pamasena ritujunna atana yang ke maringarang ritujunna pakasiangi andrangi pemeng nalampir ngi umuruna atana narattewi ulan ramalang napake guna madecin ngi umuru malampena ritujunna pakasiangi. Hadirin sidang jamaah, judulnya katobata ye aswewe, yaitu adalah manfaat salat 5 waktu. Barakana sempajan 5 waktu. Akke gunana sempajan 5 waktu. Sempajan 5 waktu biasa na fego tawe noto 5 susah noto magi nama susah nasaba komapakwe nasenge mas sempajang matoka mas lumba matoka makasiam matoka tato mui kehidupanku saman nasad ni deka ga perubahan na kumelo inasa dibandingkan yanu de nasempajang magi na makasih kehidupan na kami royanu ni dito na sempajang sugi mui kaki idi lomo fit topo akasya singangi nade nagaga di setopo magaru ngala ta'ala. Hadirin sidang jamaah, aja tapi kiri bangsana ya roh makade magi sempajangin. Hadirin sidang jamaah makada amani de gaga gunana kami royanwe dito na sempaja sugi tania sempajangin pasugi itawe tania sempajangin pasugi itawe afa benengi sempajangi pasugi itawe de nagaga tau de na sempajang makade magi nasaba belok manang isugi tapi pungala ta'ala mak bere asogireng nasi bawai garesona reso batam mangingi malomo naliti pamasena pungala ta'ala napi tu makadaan reguruta akare soko apalopo sambil berdoa elo doktor pungala ta'ala kusituruto niha parelo doata natarima ni pungala ta'ala tegi melo lau ega gamawatang nariku pungala ta'ala melo. Ini hadir saja. Jadi ini barakana sempajangi nomor sedi sempajangi akde gunana napaguruki malampu sempajang ya komakasingi sempajan 5 waktu natawe dega ga mace-koce kukulino komakasingi sempajan 5 waktu natawe dega ga papele komakasingi sempajan 5 waktu natawe nakeguna dega ga panga-panga barakana sempajang itu hadirin silanya. Coba gerek nita sempajangin apa guru ki malampu contoh
Sampajange nareko tengah benih napai begau mati lampu toni sampajang kisah. Yaro sampajang isah kang fatan rekang. Ko mati lampu de toga gamnita ki duan rekang mi gagatala. De namun ki duan rakayala ifa genna mutui patan rekang namu de gamnita ki nasaba mati lampu toni hadiri sidang jamaah. Itu contoh kecil. Ko makasingi sampajan na tawi dega ga maciko-ciko. Dega ga mapalay. Nule loki palle tawi mak balu ki. Tapi makadade angke sampajangi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makiguna ni sampajata. Mabaraka ni sampajata. Biasa iballe tawi tapi makasini serpajata de nata balle witawe de nata ciko-cikoang ngitawe de nata bangong-bangong ngitawe iya natiasan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kasih makuta magi bale yanu masa paja 5 waktu matoi min naumatoi magi bale yanu masa paja mutoi mak balle mutoi yaitu sampajana napi navegau depa nakeguna riwatak kalena nasaba magai mak balle mutui mas sampajang mutui menau matui mak balle matut mas sampajang matut itu tapi kumakeguna sampajange mak barakka ni sampajang natawe dena namelo mak balle dena namelo cek-cekuang ni badan narupa tahu mau mitte dui maiga mau mitte HP kalamanna na patama masije umungkangi igari anu ia biasanna kumapagro tak langsung na balu anu natawe ya komite di langsung na balanca supaya dia gagar runtuh hadiri saja mah tapi mabarakkan ni sampajanna makeguna ni sampajanna riwatak kalena malam kuni ia na yasa hadiri saja mah tangha anil fahsya'i wal munkar. Makiguna nih dekna nenau dekna nak beleh itu yang pertama barakakna sampajangi riwatan kalita nariko toli ivego mui. Yang kedua hadirin sidang jemaah sampajangi nafaguru ki disiplin sampajangi nafaguru ki disiplin nakong katau malai watuna sampajangi nasaba iya rukung Allah Ta'ala narampe ko akorange makada inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta sampajange makanja lakda ripego ritujunna wattuna nabi tafema narampe ko hak desee makada as-sholatu ala waqtiha sampajange makanja lakda riwattuna ya ko makasing hadir saja maa disiplin itawi dega gatau patanje sampajanna nasaba itu mega cinampepi deto babajang malampe wa watuna isewe cinampepi loroewe naskalamanna napapura iya rojama-jamanna nah inilah hadirin sidang jamaah angka sejarahna ro angka ceritana angka kisana maka desetie Pak Jai makun rain si mata iya rotolina patanje bisa pajange gangkang na hadiri sidang jamaah iya panas sampajan loro ako melo itama asarae iya panas sampajang asara nalikota melo tama mangaribewe iya panas sampajang mangaribi nariko melo tama isewe gangkang na dena sisam mi bawa mapakuro sisam mi ikaduami mapakuro makututuro na sama aga jamanna Pak Jai gangkana hadiri saja jamaah malasai nasaba yarwatewe duwai masih surang makadani indoku baja sengadi Pak malasa kae ujung kang aman igila satu sati sedingi anak buraneku musoro pasurukan yaro anak burane nasabiri oto hadiri sidang jamaah watunna mate tongang iga na pasuru anak buranena aku sana bunga ta'ala luma pitangi baru bunga ta'ala tak denna ihp na watunna na pasuru anak darana ya roh hp nang kani duit nang kani steka nang kasimna siaga sim kuro hadiri sidang jamaah diga ga
HP na dinna de gaga peringaran na makadaita dan na HP asan na dompetku de gaga tapi jarwatero leso ni gangkana angka maniku bolana inapa ni ngaram makadata dan na idompetku kamanan ni kurdiku simku si bawas tingkaku de na wapalaroto gangkana mala si kopan nalari lisu melo kay iyaro nalawi HP asan na dompet na gangkan na irotero de na jahaji nala dompet na nasabak mapalla mapuleyawa de nulle patambusi de nulle male dompet na karena mage masalungi apewe puleyawa mapalla. Jadi hadirin saja mak, nafego mutoi sampajangi itu no matoi kukuru nah nasabak mage di nasi semi kedua mi mapakoro mangkututu iya bana sempaja loro kulo tama asarae iya bana sempaja ngasara kulo itama mangaribewe iya bana sempaja ngisa kulo itama asana mangaribi kulo tama isewe inilah hadirin silanya mak tapi ya naro makare katunang kana meman nade naga sana na iya sana cuma na cammi ro ibat tanje makar cinam pi manu pi nasabak magai papasanna nabi takwa dese as-salatu ala waqtiha maka singi sampajang ni nariko bego imas riwatuna yang kedua inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta nasun kebungan taala inam makasingiha sampajangi ibego rintung ke watuna ya naro sampajangi nafa guru ki disiplin hadirin sidang jamaah paimang anak sekolah nareko moto imas sampaja subuh nina pecame pura came mapamujo loka mas sekolah de gaga anak sekolah terlambat dari makuana naro ka mana anak ta mas sekolah aja na sekolah na mibawa tatad durengi sampajan na tatad durengi hei otono na law mo sampaya subuh pura ko masampajang anak law ko mucame pura ko came apa nguju ko anak muloka mas sekolah isalah di gaga anak terlambat ya minareko sekolah na bawa mutadureng hehehe otoko loko mas sekolah nak mucame mas sekolah kamu pa anak terlambat nasama magi iya nahi nakuatun na sampajangnya nala tawe mafa guru ki disiplin dega ga terlambat apapun saja pakan togi pas sekolah pa guru togi dega ga terlambat nariko nalawi watun na sampajangnya justru itu salat adalah mengajarkan kita disiplin yang terakhir sampajangnya gunana ati gunana hadirin sidang jamaah nafa guru kita wadu mapakatuna aleh mapakaryawa aleh coba gere mite sampajangnya pamulanna yakka ijariwe dakabere ya kunaka ajarin na tawe mapakwewe padelona manyarai ita gare nariko yancang ni pistol tawe angkat tangan ya ko manyarai langsung nakka limanna nariko dena manyarah de nakka ilimanna ite mbak toni nasabak dena manyarah ini hadisnya mah nariko pamulanna sampajange Allahu akbar uraki mapakro urek baca ya naro surah alhamdulillah napa baca surah lain dan karena rokok ya gitu sampajange napa guru kita wadu rokok sujud hadirin sidang jamaah nigi makasih sampajan lima watuna dega ga tu matampo dega ga mak boro-boro dega ga tu limasan alena malumpo masengi alena puring masengi alena jago masengi alena maca nasabak magi sampajangi komake guna ni napa guru kita wadu man tawada faqad rafa'ahullah nigi to pakaryawa alena fungala ta'ala makai na nigi to pakaryase alena fungala ta'ala pakatunai hadirin sidang jamaah justru itu toriolota aga na bau baja sangadimbo mutu kulino koloko melok salama lino latu akhira ale sifatna ya duwewe nomor sedi ale sifatna waye sifatna waye mapakatuna ale coba gare mita ibu siwe kong ke boleh kulangi matandre abole kena tapi itu nasapa onro matandrewe ya tu waye narikotapa ni kotane toli nasapa Maria wewe toli makacuru sapai Maria wewe makalabonge tapi alena tona hatoli yakka deco
to susah hadirin sedajama na rekodeka gawai. Jadi na tu uwai itu lima le tawadu itu uwai itu ita gere ikai nakai tawe nabor itawe na pagat dinamo nakka iminre ha gairo uwai tolinala maria wewe tabi alena toliakka minre tuju ni nasangero na bita ni gato pakaryawa alena hungala taala patarenre na nigi tau pakaryase alena hungala taala panonnoi pakatunai. Tapi yang kedua sifat natanewe nasa teriolota buloko salama mo ala tu sifat natanewe nasa bak magai tanewe sabara namutu yang lemegeng agaga namu maga kebun na agagawe tappa ilamma hadiri sidang jamaah deka gabonna na pompo rahasiana yaitu tanewe gangkan na memang sabara namu itemi itengi yaga hadiri sajama deka itu manenna mapau yaitu tanewe. Tapi akan abau tanewe menyabat nyawamu lolang biasina agak senal keku tapi mutama ilalanna papuaku upasisala ku parusum betona ia mutama na ilalanna ku puru hadiri sidang jamaah makumano tu bawang puradena musupe mah tanewe na pasisala ku parusum. Jadi ini hadiri sidang jamaah nafakatuna ki asana nafaguro ki mapakatuna ale sampajange ko makasingi sampajang na tawe dega ga matapo-tampo dega ga bacinna dega ga makuro-buro dega ga balik maso nyalena maca dega ga maso nyalena matanre dega ga maso nyalena pure malupu hadiri saya magi makasingi sampajange mawatuna nania pemang sampajange makeguna ritujunna watakaleta nafaguro ki mapakatuna ale ritujunna yaro linota. Jadi ina hadirin sejamaah barakana sampajange akeguna na sampajange naretko si mata nabi ko bitawe aja ne roti mongko ku pikirata makadewe de matona sampaja ya rusogi moto begok di bawah sampajan ya balik naretko de musogi kulino insyaallah akhirat bimatu napa kisogi yang penting tahigok di bawah sampajange tanya ini misang idalle pungala ta'ala maturo idalle pasting kadaleta hadirin sejamaah pada nareko pada kato mas sampajange si bawa to de na sampajang inilah hadirin sidang jamaah barakana sampajange kena itu talun rufai nomor sedi nafaguru ki sampajange nafaguru ki yenaritu malempu. Yang kedua napa guru ki disiplin, yang ketiga napa guru ki tawadu mapakatuna ale ritujunna watakaleta. Insyaallah begok di bawah sampajange ritujunna tungka watuna. Insyaallah pasti kapam masena pung la taala ritujunna watakaleta nannia atu tungal linota. Barakallahu li walakum fil Quran Karim wa nafani wa iyyakum bima fi ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa min tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fi kitabul karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah wallahu ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi wa wallahu ya'lamu ma tasna'un.